Right Honorable Deputy Speaker Thomas Tayebwa ayakirwa abanyishengero ba district ya Kazo omwanya ogu. Na nemero mumingi wo butumwa First Lady Omuhwezi nka Minister of Education kujiha mukoro yona bya birungi kandi bena tukusimira mukama. Abantu bagira ngo tubarukwiza kombeka Kazo modo yonka kandi n'amasomero agandi agakazo gino kutungurwa. Twekera Deputy Speaker akamutwekera kama kagowa kandi tuzakoyondera programs ezindi birawanti zigamba twenda kutwarisha. Thomas Tayebwa ahendira rukwereza miliyoni 25 kana miliyoni 4 zona hamwe nizo zurundinwe okuruga ombanyishenjo naba MK movement. Omugandi abatura bo mu district ya Kasese abarukwatana n'amarindiro genyamishwa nibetombu itoreshitongore kirinda enyamishwa ahabwogumana babakite sentenche bwanyume enyamishwa kubonera. Ebi bigambirwe omurukiko rwabo ahari Kasese Resort Hotel omu town ya Kasese. Kwerukwiza yiza late nobo kureportinga nechererero nekora process to evidence hakaba haruhoki tutere bisari hata ebyo kuri byawo biralibwe ekisoro ekiro oratere kisari sazinga usamu okwingana so echo nacho abantu nje babihiza kandi nje basasa bokuba ente okufa bakaje mutwara 5 mbaba batenzere sente kandi abeta yenzere kujiguza bete kisoro kizire cyagita hata umuntu kumuha mutwara 5 nkisana nosa mba kuyamba nkukwateza. John Justice Tubesugwa or senior chief warden ahabwa Mountain Wenzo National Park nawe nagira ngo abatura bashire kugumana bashira bebembezi. Report mwa chairman LC1 then no tera report no mukitongole ekya paka ekya Uganda Wildlife Authority outpost Nyabuleyi omukuru no reportinga na ha police nuko police negenda ne yebembero mukoro ogukusera doctor no tera report ya veterinary doctor. Abantu benje barambuzi abaheru nabo mu Uganda bona nebezira ikicweka cya Busongora hano okuja mu marindira kandi bakwa bezira hano nibekara mu hotel zeitu nibekara mu hageitu kuba no linda ibyo buhangwa kintu kemu aho haka icya kabiri nusobora kuba no linda ebyenzarwa kandi icya kasatu nusokuba no kora sente. Gasha kwa Richard Nahabwe hamwe na Gilbert Muhanguzi.